U ramikoh tižnja parlamentarizma u Kerestorskej školi Petro Kuzmiak za školjarov zakončujúcich klasov gimnaziji otrimana robotnja, na ktorej simulovana konstitutivna schadzka Narodnej skupštiny Republiky Srbiji. I mi še vključili do tižnja parlamentarizma za robotnju simulacija schadzki Narodnej skupštine Republiky Srbiji, ktorú Narodna skupština organizovala u sotrudnjstve s Ministerstvom prosviti i s Fakultetom političnih naukoh u Beogradze, s potrimovku misiji OEPS-a Republike Srbije. Cilj ovog programa jeste da se učenicima približi Cilj tej programi že bi še školjarom približila robota Narodnej skupštini, proceduri, ktorý dosť striktni i že bi vidjeli jak čeče robota narodnih poslanikoh. Školjarom robotu skupštini po priljudzoch z grupi za edukaciju i prezentaciju skupštinskого skarbu predstavili i narodni poslanike Skupštini Srbiji Igor Bečić, Ivan Kostić i Olena Papuga.